Samo početiti da je to nezgodnost za učilišta, Antonička društva opća, od prijatelja Vlada, zajedno sa Milico Pijali, ono što promovira jedan projekt, ja snimao, koja je Žena Maliki u Središnje od 2004. televiziju, koji treba da buče samostalno zračni središnje, napravi jedan poligon koji je tako duhovito napravljen i svjetski nivo odlikovan. Mislim da će neki način svjetska obmanjuje koje radite na neki način da posljednjate kultura je bila na području nivo. Među sabljate svesti reka zbog prema nauka Makedonija nije mnogo malko imame mnogo mi malo na povećanjate otići. Povećata kultura ne je na visoko nivo. Zato ova edukacija od Malike može biti uslov za početuvanje na sadržajima protici. Živimo do grada koji nam je tako urbanizam od mnogo povodan na vreme saobraćajnici sa takva populacija, kako se mnogo pokazuje kroz realistički urbanizam. Zato imamo jedan poteškodan saobraćaje prostor i zato ova edukacija dava doprinos za bezbednost na državicu. Ova edukacija da Malike je mnogo pozitivna. Opta je naš prijatelj gradac, ko bi napeto imamo donacije za podržavno vozilo, da se zavode to biće za neku godinu, na žesko jedna opta pokrađa dobre zeka, ima politički demonstraciju za taj period, i prizna da eventualno donira toga kako malo svega vojena oslobodena atmosfera kada Makedonija postala da je demokratija koja se proširila na tom šatorima. Ja govorim mojima, za dobri namjeri, za glavo.